nyuma y'inama yabereye White House yahujije Donald Trump n'abandi bayobozi b'ibigo bitandukanye bifite aho bihuriye na crypto. Ibi byateye ibyishimo byinshi cyane abari mu isoko rya crypto ndetse n'abamayininga amakoyini atandukanye. Ibi byatewe n'iki? Nuko amakoyini menshi cyane yahise azamuka ku biciro, harimo Bitcoin, harimo Ethereum, XRP ndetse n'izindi koyini zitandukanye zagiye zizamuka mu biciro. Ese ibi bishobora kuba ingaruka kuri Pi Network? Igisubizo ni yego. Reka turebe uko Trump arimo abivuga. Trump na Amerika bari gushyigikira crypto regulation nshya. Ese ibi bishobora kuba ingaruka nziza cyangwa ingaruka mbi kuri Pi Network? Ibi turabireba mu makuru arambuye. Reka turebe uko amategeko ashobora kugira ingaruka kuri Pi Network. Nyabuneka ibi nabyo turabireba mu makuru arambuye. Icyo ngusaba wowe, kurikira amakuru hanyuma ntiwihutishe kugira ngo wumve uko bihagaze. Niba umayininga, niba nawe uteganya kumayininga, wumve icyo usabwa kugira ngo nawe ube mu bamayininga kandi bafite inyungu nyinshi cyane. Ndagushimiye wowe ukurikira Flex TV aho uherereye hose. Niba uri mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, icyo ngusaba nta kindi, niba uri mushyashya hano, kanda subscribe hanyuma ukari no kunzogera kugira ngo nawe ujye ugerwaho na notification z'ibiganiro. Hanyuma nurangiza ukande like, usharinge n'ikiganiro kugira ngo kigere ku bavandimwe benshi cyane. Nyabuneka nimba nawe waramaze gukanda subscribe, ibyo birakureba. Bana natwe kanda muri comment udusigire igitekerezo cyawe. Bahaye ikaze rero. Nyuma y'iyo nama rero ni ibiki byabaye cyangwa muri iyo nama habereyemo iki? Ndagira ngo utere agatebe tuganire. Donald Trump arashaka yuko Amerika iba igihugu cya mbere ku isi cya crypto. Iyi ni inkuru yatangajwe na Crypto Potato, yasohotse ku itariki 20 Kanama umwaka w'2026. Iyi nkuru ivuga ku nama Perezida Donald Trump yagiranye n'abayobozi b'ibigo bikomeye bya crypto muri White House. Muri iyo nama hari harimo abayobozi b'ibigo bya Coinbase, Ripple, Gemini n'ibindi bigo bikomeye mu bijyanye na crypto. Nyabuneka mwumva yuko iyi nama yari ifite akamaro ndetse yari inakenewe ku bantu benshi cyane. Ndatekereza yuko nyuma y'inama hari byinshi cyane biza guhinduka, haba ari mu kumayininga, haba ari ku ma exchange ndetse haba no muri community isanzwe haraza kugira icyo bihindukiraho. Murabizi yuko benshi cyane mining bazifataga nkaho ari scam, cyane cyane twihuse kuri Pi Network. Abenshi cyane bari bamaze kwifata nka scam kubera igiciro cyayo cyamanukaga cyane. Ariko nyuma y'inama hari kiza guhinduka. Ikintu rero cy'ingenzi cyagarutsweho muri iyi nama ni Clarity, umushinga w'itegeko ugamije gushyiraho uburyo busobanutse bwo kugenzura no gutegeka ibikorwa bya crypto muri Amerika. Uyu mushinga wagarutsweho ndetse wanizweho cyane, ndetse hari n'ibyo Trump yavuzeho. Trump yasabye kongera gushyiraho version iboneye ya Clarity, avuga ko byafasha Amerika gukomeza kuba imbere y'Ubushinwa mu bijyanye na crypto. Muri kubyumva neza. Ibi nibyo Trump we yavugiye muri iyi nama, ndetse murumva biramutse binagezweho hari icyaba kigiye kuzamuka ku bantu ba mining. Uyu mushinga rero uyu mushinga w'itegeko wari waranyuze muri House Representative, ariko ukaba ufite imbogamizi muri senateri. Nubwo Clarity yavuzweho cyane ariko ntabwo iremezwa. Iyi Clarity yamaze kugera muri House Representative, ariko muri senateri uyu mushinga hasanzwemo ikibazo. Ikibazo rero kimeze gute? Kiri hano muri Clarity.
nubwo Donald Trump yashyigikiye ko clarity yihutishwa cyangwa yihutishwa, ntabwo ari itegeko ryari bwemezwe. Nyaboneka ibi ndagira ngo manze mubyumve neza, ntabwo iremezwa. Kubera iki rero? Hari abasenateri cyane cyane bamwe mu badepite b'abademokarate bafite imbogamizi n'impungenge ku bintu birimo stablecoin yield ndetse n'amategeko agenga imyitwarire y'inyungu z'abayobozi ba leta. Erega buriya ndagira ngo mbabwire ngo ikintu kigiye kuba cyaza kikayobora isi, ko byagenda kose kigomba kwigwaho kigafatirwa umwanzuro, ndetse bakanareba yuko nta mbogamizi zishobora guterwa. Iyi clarity rero nayo ntago irafatirwa umwanzuro ku buryo yahita itangira gukora, ariko iramutse ikoze hari ibyazamuka, ndetse hari n'ikintu cyakwiyongera mu bantu bamayininga amakoini atandukanye. Hanyuma senateri Ruben Gallego yasabye ko batihutira gutora iri tegeko, ahubwo bakabanza gukemura ibyo batumvikanaho. Hari ibintu batarumvikana kuri iri tegeko. Uko byagenda kose, iyo itegeko ryaje kandi rigasinywa, iyo mutacunze neza hari abantu bagira gute babihomberamo. Hanyuma reka tugaruke ku bindi byakomeje byigirwa muri iyi nama. Muri iyi nama Trump yavuze kandi ko Amerika yaganiriye ku buryo bwo kugura bitcoin nyinshi ndetse n'izindi cryptocurrency. Ngaho rero iri rero si amahirwe. Amerika iramutse ifashe umwanzuro wo kugura cryptocurrency, byaba ari ibyishimo, yaba ari inyungu, ndetse byaba binateye ishema ku bantu twese tumayininga, haba ari Pi Network, haba ari Ruby, haba Bitcoin ndetse n'izindi coin, byaba ari amahirwe. Ibi rero ni amakuru akomeye kuko bishobora kugira ingaruka ku isoko rya crypto niba byashyirwa mu bikorwa ku rugero runini. Birumvikana hano baramutse bafashe umwanzuro, Amerika ikagura Bitcoin, ikagura cryptocurrency atandukanye, byaba ari inyungu nini cyane, ndetse waba ari umushinga ukomeye cyane ku bantu bamayininga. Ibi birumvikana rwose, reka nkubwize ukuri, ibi birumvikana. Ntago Amerika yafata umwanzuro wo kugira ngo ifate Bitcoin depe, ifate amakributo ya depe, ngo bibure kuba byagira impact nziza ku bantu bafite amakoini atandukanye. Donald Trump yakomeje avuga ko ashaka ko Amerika ikomeza kuba umuyobozi w'isi muri Bitcoin n'amakributo, ndetse no mu ikoranabuhanga rya artificial intelligence AI na prediction market. Bya bindi tugarutseho, wibuke yuko Pi Network, ese urabyibuka neza yuko Pi Network yamaze kwinjira muri AI, ndetse ari nayo igiye kuzajya yishyura ibikorwa byose AI yakoze. Ndagira ngo wumve yuko Pi Network irimo itegura ibintu kandi iri mu nzira nziza, irimo iragenda isatira ibikorwa remezo bikenewe aka kanya. Undi mushinga rero wagarutsweho muri iyi nama ya White House ni Hyperliquidity ifite coin yitwa Hyper. Hanyuma Trump yavuze ko umuyobozi wa Commodity Future Trading Commission Michel Selling ari gukora ku buryo Hyperliquidity yakorera muri Amerika mu buryo bwubahiriza amategeko. Buryo bwubahiriza amategeko. Ino Hyperliquidity rero yo iteye gute? Nyaboneka ndagira nkubwire ngo ibintu by'amakoini biragoye, ndetse cryptocurrency iraza guhindura isi. Nyuma y'aya magambo, Hyper yahise izamuka ku buryo bukomeye cyane, nyuma y'uko iyi Hyperliquidity ivuzwe muri iyi nama
yabereye White House yahise izamuka ku buryo bukomeye cyane, aho yazamutseho 20%. Ntugire ngo aka ni gatoya cyane, 20% yahise izamuka igera ku madolari 71. Ndatekereza yuko buri muntu wese ari kumva iri gereranywa. Ikindi, Bitcoin, Ethereum na XRP byazamutse nabyo ku rugero rwiza kandi rugaragara, kandi navuga ngo rufite impact ikomeye cyane. Ari nayo mpamvu ari mu isoko rya crypto batangiye kuvuza impundu n'ibyishimo. Umva uko babivuze ngo isoko rya crypto ryakiriye neza aya makuru yavuye muri iyi nama yabereye White House, aho Bitcoin yazamutseho 7% igera ku madolari 70,000. Ethereum izamuka hafi 18% igera ku madolari 2,327. XRP irazamuka igera ku idolari 1.14, mu gihe Hyper yazamutseho arenga 20% igahita igera ku madolari agera kuri 71. Clarity Art wibuke yuko itaremezwa, nyaboneka ndagira ngo utaza kugenda ufashe umwanzuro utariwo. Clarity Art ntago iremezwa. Hanyuma mu magambo make rero y'ibyabereye muri iyi nama, Trump na Amerika ikomeje kuyobora crypto, mu gihe Clarity Art itaremezwa igitegereje senateri kugira ngo ifatire umwanzuro. Bitcoin yazamutse igera ku madolari 70,000. Ethereum yazamutse igera ku madolari 2,327. XRP yazamutse igera ku idolari 1.14, mu gihe Hyper yazamutse ikagera ku madolari 71. Icy'ingenzi ni uko iyi nama igaragaza ko politike ya Amerika ikomeje kugira uruhare rukomeye ku isoko rya crypto. Nyaboneka rero aya niyo makuru twabateguriye uyu munsi. Ndagira ngo buri muntu wese ukurikira Flex TV ntagacikwe n'amakuru anyura hano, kuko aya makuru abacukumbuye kandi abasesenguranye ubwenge, ndetse nawe umayininga. Aya ni amahirwe kuri wowe, waba uri mu isoko rya crypto. Aya ni amahirwe. Ndabashimiye mwese rero twabanye, mbabwira ngo dukomeze tubane mu makuru atandukanye. Naho ubutaha, caho caho.